Mubunge wa South Imenti wewe Shadrack Mwiti awete kwethira bathuri na kiama kia Jubilee tekuati bakithanire bateritane ngwena thirikari hakere Mwiti awete kiama ni ngari o wiki na wetite na kou tekuatu kan kombo akariba kuba nyamara na wasia weti na mbere mutugikare aina nteto nkuruki. Narua mubunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti akiari naandiki banteto na ugite kiama kia Jubilee nikiraikurire kuma kiri ngwataniro ya Azimio la Umoja na naandiki kiama iki kirungami kirikyo akiuga gitumi ni ati bo baria abunge ba kiama giki bate kwenda ukarabathe kini ngwataniro iu ya Azimio buonere kiamene kiri andu ba South Imenti bandurire na kyo kia guita parliament takyo Jubilee na kiama kitherwa tugita the vehicle ya gwikia muntu na aria parliament turaugire bado twe Jubilee turenda kurungama twe Jubilee tetutheki kwa Azimio. Daktari Mwiti nkuruki na ugite baria bunge ba kiama kia Jubilee nibetikaniriri na banywe na kau kamwe ati bakagwata mbaru thirikari ya mukathe Daktari William Ruto kenda bakaguna icigo bunge biao na mirandi ya witi na mbere. Twachoka tugatwe twe Jubilee tuga support the government of the day thirikari ya His Excellency Samoei William Ruto kenda tumba gwitiria Kenya bwega na antu ba South Imenti na Meru atilanchi iumba kuona maendeleo. South Imenti tukari sasa wene kerethika thirikari na batwe turi antu ba South Imenti constituency itugwatanirite na twigintu kimwe na kiriki gina kiambasare Daktari Mwiti na ugite kinya kethira tecigo mbunge batonete kigina ya kung'ana ni batengete kigina kiambasare kiria kwekane nkirwana barabara no batumuno basare kaeja no according to the need na evaluate to kana itegeri kumani atongeria bantura na ba administration kuthithwa kwina kupendelea tuka muntu uria winindi muno uria ubatarite guthetherwa na muthia kiri Mwiti na ugite rio bia misanda baria atongeria ba icigo mbunge ki bagatigira nibigukinyira njira cinyirikite muno na umaturene ni kuona mantu ja drought kana uria imera bikuma na mpara iria tukona ni jite na mbuge turia tongeria ba South Imenti itukugeria kuona relief food igakinyira affected families itukumenya antu baba ingi imera biao biumite na guketha gutira leo na ni responsibility batu turi atongeria kuona uria tukomba kubatethia uma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ntito cia weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare.